Seng Kongres menta kasi kalami paimba man pelong ya ka jalang hapo yo Noston hakabala don lang ru ba Vincent Pala ba ba Ronnie V Lingdo marge pa kiningalam juga Seng na po West Hasil District kani ka jalang kala Ther ting ya ki laingot ki MLA ki balami no na Seng kata ba Gabriel wa lang MLA juga Noston Dr. Silindo MLA juga Sdang ba Charles Mangar MLA jong Kamahoti Papala ba Ronnie ki letu bagaton ka kes persya ini ki laingot ki MLA bakala banwan Ekekshon Sdang samai la dia begini kisah penduk jenglong MLA. Juga poru keliatu badai ka Seng Kongres ka lawan ra ka district council hapo kasi ba Janta Hills bat kemudian Gar Hills bat kadel lang arta du ka Ïalap nagam taga election MDC ka banwan. Lada ka Kongres kadang tribe, ka Kongres kadang ka Kongres kadang don. Na I ka riba ka cai pendriu, jongi kadang ne kadang sang. Hapo kini kijingla bagi BJP ka don hadal hi katto kan Islam. I kandung kecing kelah jom kibri jom ngiru kecing mentoy simet kalau kam mentoy lene kecing mentoy simet kalau kam jur hakim lang kesalang bang ya ke imlang kesalang ke jom ni apa kata ikum kinong samsung kerpat di badai tendon kecing senia kenang bang nila bang penek isa kecing beri jom ni santai kecing Phet kini kelewat jiksa kecing Phet ketika masuk Phet nong rem haka kantil terik nikot komiti ya bolo yo MLA ke nong Sdang Sdang bat Charles ki arun ki kraban nila suspend lagi uba Celestian MLA ke Sdang wan banget ngamdon jenggot bat Phet kilakot dengan renga ngamdon jenggot ban Phet kata-kata di suspend wa iki ijong Pak Charles Pak Gabriel hadir ba MLA jong Muslim ulang play kata bagaimana dijemput pada Phet ringan dengan Phet di suspend iki arut yo ba Celestian di suspend ndai bagi election ndai ka Kongres kebagi kum ke parti ngalakot iki hadir kata kembali minta kira itu nilai kes ya arut iki kes kawai ke kes kembali lagi arut di belakang suspend kawai ke kes ya ubah Celestian ubah Phet marwai katung ka anji lada pidon lain tidak Phet dari kini kita hadir mah belakang suspend kemudian arut dan kesawut ubah Celestian dan keporum Pak suspend hadir di Phet kemudian saat hadir di suspend di arut saat setamu Pak Celestian ubah Ronnie ubah marwai kamu kini ada total majority. Menteri apa yang fikir? No speaker, gila air reminder. Ingat, no speaker unang air. Katakan rai kaba udah berai. Andai persem, andai asking trying apa yang competition no speaker. Kalau punya dapat keluar kerai. Lalu rai ni lek caikut. Tehapok ni tiaw banwan. Lalu air kanu karai. Dan dia air kanu karai bu air. Ingin approach yang ke appeal court ke orang lain ke high court ke kolom penuh. Tambah lagi, kino hapok ke India baru kawai. Kibala Phet hakin ni ke kom Phet baru kawai dari India. Kibriu kelas 8 pai ke Kongres. Hai ini ke election kibala dia. Ini apa nak kalian? Ikentai ke Kongres. Hakin ni ke election kibala dia. Habang ikentai Kongres pi kejima ki bejot. Haki Haus nam mencuang, kam jeleng ke drugs, kau mengajeleng mentang. Kaduk, apa mereka kibru kintut kau mencolok mentang. Reh ini apa ini haus nam tinggi, kibaduk, kiladuk pelat, kibaru spa pelat. Namar balen, ke polisi jong ke BJP, ke polisi jong ke NPP, ke Dewi Tek, na mentang, kikatu kan ni, kibadon hakabon, hakapolitics. Ladang itu kata, baru-baru yang ke politik kadon, lain lagi polisi. Kawai ke polisi kebingung, kelak. Kawai ke polisi kena buat sental, kawai ke polisi to the right. Kaya ke polisi baru-baru itu nak kelak. Pelapik itu membuat Rusia, di komunis, baru-baru yang di leftist. Ini buat Pakistan, ini buat Bangladesh. Bakal geleng, baru kita
bagi writing party. Andai ni ke kongres borbor, ni yang ngapre, ni Phet bat sekamon bat sekadian. Abang ngirai ke polisi. India ku bawa mentah, ni abang bon ke sini. Kampat pra kade, ke polisi bala Seng orang ke kongres, ke polisi ba ni de Phet ya baru itu badok, itu beruspa, bat kita beliau betul. Kita ingat itu betul. Kata kade polisi jam kongres. Dan kibru tungi keladok, abang kita kibru tungi, kanya kita kurang tungi sandok. Abang kita keburu ni, kau boleh ke putih, kena hiar. Abang kita keburu ni, ke akal ke buruk, ke jenis tujuan, kena hiar susu. Namar balai, ke jenis syar, ke kandar. Kalau siar, tang mentah kita di badan kebal, tang mentah kita, kita di badan gedung kejai, gedung bangun. Bagi jenis, ke jenis Phet, jom kini kami ini ke kongres, kami bah isakot tanggal era nostal ibaran ni isakot kewai kering isakot baran ni itu bah men dua MLA nostal dan wan si baran ni ya baran ni ya yang setelah nama bahaya kejinya baran ni om dah nganti baik legit dengan berkatsu ya kata kepisah apa katsu yang kejinya ki nostal ki MLA ki Sdang Kijir election kijir kejir ngai bawas ke singles kijir election kijir kejir kijir election kijir dah kejir senya tapi ni bantu kata kijir ni bantu yang kata kejir senya kata ibarat ni ibarat ngam pernah ni kita doain amarba kita lagi jam ke views kita lagi jam ke snow kita lagi jam ke idea kita lagi nikmat kita berkat tanggal mentah sini, kita untuk menikmat keberkat mentah KTP, kita untuk menikmat kita berkat tanggal kiri, Seng, andai kita baik di saai berjubah, kita menikmat kita ini, kita cukang, Phet kawai ke parti, kemana kawai ideologi, kacamki, kanorang, kebatian, halah kacam ke parti, kedepan dan kanorang kebayaan. Kata kadal periba hakapor mencuat bahpin balabang kuai norbe iyaye ikam dan mata sarkar katto kan gapor andrai kibru pucap kejing iye kibru pucap kejing seria ngakar men hangane ko respond ni por cover wadon mata kongres kalado hero tinggi coba buat itu balik coba buat day back ke BJP kenal ke BJP kekuatan penduduk jai ya ke Seng Kongres bak kita orang hero dah kakten di Hindi dah kakten Dakar Kongres Muk Bharat kebekerin dia bandan show ke Seng Kongres kini cuma bandan show dan kita menkerok yang lalu Raina Shuwa umdai kamu asyik ya kajian beri oleh Nasyat ya ki kurkit ki lajong, ya ka kurbajai lajong, ya ki kakiman lajong. Denenta na yang skema ni ke Seng, namar na Shuwa ka jingle umdai kini ki Seng ane po jela jongi, ka jingle jompi pada jongi debat ke BJP. Kena badan selendet, ban pentulat, ban pensunjor, ban pendobor, ya ka Seng Kongres. Dega BJP kenal pada ajin Phet jom kini kilayut kam dai kini kita kam dai ajin super jom BJP kenal pan penang pentelot penang pensenjol ya ke Seng Kongres dai minta bagi wanang ni pan kerpa dia pi yes kan bat ke Seng Kongres nomor kam dai nam ta ma Wilson Kaba kam dai nam ta ba Eric Santio kam dai nam ta ba Roni kam dai nam ta Rahul Gandhi kam dai nam ta Johnny Paiba Nawan hamne la selamba akan poisu sene seyong stoi lagi kana kelan lagi pelaya rai pelaya kio nak paman kelia piang ne Jono tangui je pendriru ubah Sdang kali pateng hamne po nang stoi je pindan Pitrai ki wei je pendriru kijai kibakam hespa kibakam bon kata kaspa katengka Pitrai kim pa panuan
sengkam senjam memiliki kuat. Andai kimlan, balai kimlan. Dari Seng Kongres, kapa ayam ini ke council, kapa ki wei kicai bendreo, lada kim dai kicai bendreo kasi. Shuwa sengkam senjam, hab yo kata ke trading license. Tuh nanti pusnai. Dari nanti ikut pagi pi, yang selamat ke Seng Kongres, hukum yang mana nomor bagi suatu. Kami kadai nasib oleh kita pada pemilihan kelan sogong sebang alek hadir ke syukur lay kaba kong santam kadai ke Seng seperti kayak tangem kalau wai kumula keren sekumat oh na ikut lay yang presiden of the youth congress usamla Adrian MLA akan MLA menang sudah keren kerana pada hamta mahisha nonstoi nisong sogong haba nilat kelan sogong Ïalap bahawa nonstoi kita sengkam senjang kali penting datang kecai pengreu nak kecai pengreu kami. Baik dia hidup, baik dia nonstoi.